Бүгінгі таңда Қазақстанға саяси реформа қажет. Бүгінгі біздің елімізге өзгерістер қажет. Мұны әрқайсымыз да түсінеміз. Біздің мемлекет өз азаматтарын саяси себептермен құдалайды. Төрт белсенді Дулат Ағадыл, Аманбике Мейірбекова, Серік Оразов, Гарифолла Ембергенов қаза болды. Бүгінде Қазақстанда 14 саяси тұтқын бар. 202-ден астам адам саяси себептер бойынша жауапқа тартылып қудалануда. 202 белсенді, 202 батыр, 202 халық қаһармандар. Арон Атабек, Алматы, Макс Бокаев, Атырау, Алмат Жумагулов, Алматы, Кенжебек Абишев, Алматы, Ержан Елшибаев, Жаңаөзен, Жексенбаев Асхат, Алматы, Асет Абишев, Алматы, Игорь Чуприна, Қызылжар, Руслан Геннатуллин, Павлодар, Санавар Закирова, Алматы, Қайрат Қылышев, Алматы, Абай Бегимбетов, Алматы, Асқар Ибраев, Қостанай, Серик Идрышев, Усть-Каменогорск, Жуманиязова Нинагуль, Алматы, Хасенов Дарын, Экибастуз, Ильяшев Альнур, Алматы, Акишева Айжан, Көкшетау, Фабры Антон, Нұр-Сұлтан, Рахымжанов Ноян, Алматы, Увалиев Қуат, Семей, Мубарак Динара, Атырау, Есқожин Ербол, Нұр-Сұлтан, Сабитов Айбек, Нұр-Сұлтан, Шукеева Анна, Нұр-Сұлтан, Онерхан Нұрбол, Петропавловск, арестован, Толесова Асия, Алматы, Сагудинов Аслан, Уральск, Джаукерова Гульзипа, Алматы, Бақтыбаев Багдад, Шу, арестован, Утепова Айгуль, Нур-Султан, арестована, Жахин Серик, Нур-Султан, Демеова Жазира, Алматы, Алтынбаев Нурлыбай, Астана, Семенова Елена, Павлодар, Лукпан Ахмедьяров, Уральск, Шевчук Оксана, Алматы, Хайрбек Аскар, Нур-Султан, Мусаева Роза, Нур-Султан, Бакаева Асия, Нур-Султан, Айнур Мурзалиева, Алматы, Аспандиярова Дамиткен, Алматы, арестована, Нурмаганов Аскар, Караганда, арестован, Акберды Айгуль, Актау, Мамай Бибигуль, Алматы, арестована, Крестьянский Геннадий, Алматы, Алдабергенов Сүйіндік, Алматы, Хайрлы Омар, Нур-Султан, Каржаубаева Шарбат, Алматы. Продолжаю список политзаключенных. Это Айджанов Серик, город Нур-Султан, Султанов Абайбек, город Нур-Султан, Егенбаева Кербес, Семей, Лясковский Алексей, Костанай, Бекеев Сағындық, Аширалиев Ануар, Алматы, Ахметов Улазбек Каскелен, арестован, Нурканов Руслан, Өскемен, Айтмухаметова Сауле, Алматы, Оқасов Орынбай, Орал, Баймагамбетова Диана, Алматы, Аязбеков Аужан, Темирбеков Маран, Қалиева Данай, Алматы, Сыздыков Айдар, Нурушева Алма, город Нур-Султан, Турымбетов Марат, Алматы, Базарбай Алтын, Нур-Султан, Избасаров Алимжан, Алматы, Умирбаев Дархан, Нур-Султан, Дусимбиев Марат, Шымкент, он сейчас арестован, Беспаева Фариза, Нур-Султан, Мухамедов Нуржан, Қасенов Сабыржан, Алматы, Мухатова Динара, Атырау, Жумабаев Эрик, Орал, Абдрахманов Мурат, Хасенов Данияр, Алматы, Сейдахметова Зубайда, Нур-Султан, Тыштыбаева Инқар, Нур-Султан, Махатов Аслан, Ақтөбе, Байдаулетов Мурат, Шымкент, арестован, Бекназарова Рахыла, Алматы, Аскаров Серик, Нур-Султан, Файзулаев Ерлан, Шымкент, Сабаншиев Еркін, Алматы, Ергазиев Алибек, Курбанов Марат, Сембаев Аскар, Нур-Султан, Козиев Ермек, Алматы, Қондық Есенгазы, Алматы, Арзамасова Галина, Талгар. Свободу! Арыстанов Медет, Нур-Султан, Молдогалимов Диас,
Бесенгалиев Болат, Баймагомедов Муратбай Кызылорда арестован. Мусабаев Марат, Коплеев Ахтамак, Ахтобе, Анафина Ляззат, Нурсултан, Туяхова Бибигуль, Нурсултан, Смагулов Болат, Нурсултан, Асан Асхат, Алматы, Ержан Улы, Тимур, Семей. Свободу политзаключенным! Свободу! Продолжение списка политзаключенных и преследуемых. За слово нельзя сажать! Алимкулов Жандос, Нурсултан, Халыкова Гүлмира, Көкшетау, Тұтқындаулы, Валиев Дархан, Алматы, Имунахунов Руслан, Тұтқындаулы, Алматы, Есенеев Медет, Қостанай, Тұтқындаулы, Мухамедова Диана, Қаскелен, Акаев Сағидолла, Ақтөбе, Алибеков Бақдаулет, Алматы, Жакупов Қанат, Алматы, Тұтқындаулы, Серикбекова Назым, Нұрсултан, Тұтқындаулы, Сүйінбаев Асанәлі, Ақтөбе, Ежегалиев Данияр, Орал, Молдин Әлібек, Ақтөбе, Қалықова Гүлмира, Нұрсултан, Жардимайлы Бота, Алматы, Нуркешев Жанат, Нұрсултан, Жанай Дана, Алматы, Балтабай Ерлан, Шымкент, Тойкен Сания, Нұрсултан, Бесенғазиев Женіс, Ақтау, Глушкова Светлана, Нұрсултан, Жунусов Болатхан, Талдықорған, Рахым Дариға, Алматы, Харькова Лариса, Шымкент, Аргынбаев Муратбек, Нұрсултан, Халелова Бакиза, Орал, Ешмухаметов Фарид, Семей, Адилханов Халилхан, Алматы, Джумаев, Аблавас, Ақтау, Даулетбаев Марат, Алматы, Инсенова Дильнар, Алматы, Абдирова Алима, Ақтөбе, Елеусынов Амин, Ақтау, Құшақбаев Нұрбек, Ақтау, Аянов Талғат, Атырау, Ашим Ардақ, Алматы, Сапиев Мурат, Орал, Сұлтанбек Қайрат, Түркістан, Тұтқындаулы, Абишев Беріп, Қарасай ауданы, Жамбыл Көбейсін тегі, Ақтау, Нұргазин Болат, Ақтау, Исмаков Айжан, Ақтау, Жанзакова Шолпан, Ақтау, Қожбаев Ермек, Шымкент, Турдиева Ұлбосын, Ақтау, Шермаханбетов Қанчай, Сарағаш, Тамабекова Галия, Нұрсултан, Леспаева Алтын, Нұрсултан, Жакупова Алия, Нұрсултан, Сазанбаев Махаббат, Нұрсултан, Керимбаева Ақмарал, Нұрсултан, Оналсын қызы Әсел, Нұрсултан, Қасымов Айтбай, Нұрсултан. Бостандық! Следующие политические заключенные: Амренов Калиаскар и Кебастуз, Бекбаева Зульфия, Алматинская область, Абишева Динара, Нурсултан, Калиева Анар, Семей, Жубанов Тлигент, Семей, Балтабаева Алия, Каиров Дидар, Караганда, Апасов Максут и Кебастуз, Ахметов Талгат, Актау, Челобаев Серик, Семей, Атбаев Марат, Алматы, Проценко Зинаида, Костанай, Машрапова Индира, Усть-Каменогорск, Инсенов Ержан, Астана, Шиныкулова Бота, Астана, Саркулова Боржан, Ақтөбе, Торикулова Каржал, Кызылорда, Толеев Руслан, Кызылорда, Сулейменова Альмира, Усть-Каменогорск, Алиханов Нурберген, Актау, Абдуманапов Мирхан, Алматы, Атбаев Марат, Астана, Женебеков Орынбасар, Астана, Сейткалиев Кайрат, Астана, Серикбаев Гадельбек, Астана, Тагаев Абдуали, Астана, Тастаев Турсултан, Астана, Умирбеков Айдос, Астана, Данияров Ануар, Алматы, Мухадер Кебулан, Астана, Жамалиев Жанат, Экибастуз, Бегалиев Малик, Караганда,
Абильдин Болат, Караганда, Базенов Дастан, Кокшетау, Темирхан Гульжанат, Нур-Султан, арестовано. Туксикова Аклима, Актобе, Нагаев Берег, Актобе, Бударов Антон, Алматы, Сабыров Омирбай, Тарас, Залгарин Дулат, село Акмола, Кырыкбаев Ельдос, Тарас, Камбарова Жазира, Тарас, Лисова Назират, Тарас, Лепесова Назират, Тарас, Алипкалиев Буржан, Уральск, Несибаев Галымжан, Жайрем, Аштаев Жанмурат, Шымкент, Беспаева Фариза, Астана. Бостандық! Өздерінің құқықтары мен бостандықтарын қорғағандарын үшін қудалауда. Олар Қазақстанның гүлденуін қалайды. Елдегі саяси реформаларды талап етеді. Олар біздің замандастарымыз. Олар біздің арамызда. Біз сіздерді қолдаймыз. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Осы шеру сіздерге арналады. Алғаш